perkerjaan. Ingat Syarif Hidayatullah durung sudah rasa ningati tembahan pucuk umur yang durung menemukan awakmu ledak mangsa ngasih. Hahaha. Iya. Syarif Hidayatullah, dasar manusia cerdik saja, dasar manusia licik saja, mampu kanggo menyembunyikan diri. Ingat Syarif Hidayatullah, walaupun sirai waktu ini Bapak Neleha supir travel eman sayang. sebab aku ingat rekala kematian Pulunggani, rekala peristiwa pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Kematian Pulunggani, jasadnya dikubur ananing wilayah Kadung Siwarak tepatnya ning alas Sumber Jati. Kumelani alam lahir wong urip ning donya kudu sepikir mama yoga kang ewan yayu Pulunggani bakal jadikan senjata, Pulunggani bakal jadikan senjata maring panembahan pucuk umbut, pucuk umbut.